Ni kada dua hiu susah pelun ni king bayang ni. So man kala pedas mak du tambah pekin ka besar pelun ni. Ni hat man kada dua hi. Oh, kan mah. Man connect na to ka wifi. Syuk ang kat na ito akon. Barbena! Oi, Wan ni sipang. oi. Pasti gani wang jangan kamian. Yo kami kena rin kita jangan kami te ka suki bah. Ni nyale connection na to ka wifi ni ka bakam yat ba kana thar. Ka wifi? Wifi ko ta. Kadili te ka kambit shui mat banyang ngaru. Ni mai, ka ketengah ka wifi. Kisi ang wifi. Banan start kanili te. Hari sekolah ka imap ha. Ke ai? Lada kadi kumta, kadi ka spelling ru kadi manlong. YFY. Ke ai? YFY. Te WEFE mde wifi. Kanili te. Bit. Ni mai jangi de sa ka le ru pe. Allah. Ni, ka biet ka start. She didn't have to cut me off.